nyame adom me cheche me ren kakran san said akese na nkasa no e wo yanim CJ na January 15th me wo masori ahomache be no 9 me wana send be message say ya je na to 37 me say oh den no see okodi aduani bi anadwo no obroni be ka say food poisoning CJ oh me ba nyina me se be friend no me say me wi ano pay a me ka say nempo na me say nti be wi money so be besra no CJ me do make up afia na me say fia wana say agina to 37 no see oh na me say ne ho fa no say ne o wi radio na me so wi TV na ye ko me be ye hyehyehye wo ha me ba ya awana ne ti he chese no ye mazan wo fun no so that time so na so posted that da bi me nyam posti ye na posti me posti nti me o say me ba na otia na me ne ko kakra e na me be ye news ti me wie na me san kwoto aso and I'm saying so what that mean to me so me post status and I'm go post say oh awana hey CJ say me can say messages near na CD na ba na ya awana hey me tiate ne wa na me ko delete post no boko na me say be damage control nti sa video na hunu say that Facebook no na me be ya ko post ya mo ma omo bi sa say de na ya awana ne nyina hunu sa awana hwe nye no ne ho ye video na that Facebook sisi ya me de ato me ho CJ me uti CJ kasa wum kwesi mafo no wotwa bom ni nyina uti wum uti karo kasa Aisha kwada Aisha ba video nim me dey ato Facebook me na mini ya wana so onhwa manim so ye de metwa video minim se da me ha no CJ ono so do ha me pa e ka so bi o ha dwen pa ono di kan na me to so be 10 abra yenko video ndao CJ wa hu yeah any damage control ene da hon okay yenfa do bon krata na poso na poso yenfa I don't want to get to where I'm heading to mina mini abra CJ yenkon krata no mai ate yenkon krata ni shine unim red and then be chere red shine abai nko ade so red unim minim doc unim red me hu red me hu red nti that is unim red say dem minim red but that's be way na one red take also di bi ba be chere me no red documentary ni ube hu red CJ hey wake I wanna obeka say red ne kra o me numbi obeka say me numbi o da na ye ka opios ho asem o ha yi otifia ye odu abre me say opios ne de me numbi mpodi na ne me numbi di anka chese de me ye me ho no nti o ha ko beka say me num red Enra mama fa ba ko wono kesi e kwesi fa mic no me message here kita me shine ho so ba first batch of DJs and a matikitiki bia awana ni ko na ndu awana ho so won say dem person me share tina bibi na e ba yi ta awana de oka hondada enti me na me frɛ mo say nipa na mo twen se ye de ade ne be koma ne ho mfa no enti o mo say oba Monday a na ko mo diskana ma no Dini. I just like a promotion because of the name. Only lady wa. Monsende mami. Webo. Say kasem na yeke. Intifu ni hwa. Apeja fo ho. Ti send breme. Oi. Intifu ni hwa. Easy money aka ba. Ebeko abna ho de nka nkwa ayo aho. Hey. Life. Abra yenkwa na yenkwa hwehwe yentem na yenkwa hwehwe red na fe ne ho ne yemfamra you yenkwa hwehwe red CJ yes madam the new publisher Abano Pay na wo hwe anim ha Reverend Tim Fojo Ogusoa air trend na wo chese owo hardcore evidence no o kipi ehye ne ho on fame to abontin na SSA CJ me no ka se unsa na Narcotics Control Commission omoso bontre ne se omo beche no na yesi ye Regina Ponso na edimeke ko diplomat akwose omo na se omo nto na mo ene ye ho komonti Gina Pono ye kane so afa no hye
yensas ni mo good so eye samogina po na wode nkrata akoso mo megen hwehwemu na obia ehunu ba bia sa koken ho sensem ne ye na mo wiemu na ye wiemu hye ye de aba ekwawi akyenya no mpo ho asem edroso na nyina konkoda nti no the new publisher aka ho asem na special prosecutor ene National Commission for Civic Education asoye mo hwe church omamba passe de eno makomontoma bomu azese no womo ebeye encheche efa corruption ho ano wo hunu se eye kwan pa ebeboa na corruption no asietu no eno soso no womo aye ho adwuma da obokati abo ho amane na okada riders so eno womo chese se no enam se mpanyifo behwe na oma regularize okada ne ho adwumadi no se wuni 25 years a untumi entwi okada nti se wo below 25 years ne etiu se utwia emrani somu a eno bedi eno me tie mmabunu bi ana mo chese 25 ne de emboa wo mo famra be 18 yesanse omu dudu no a bracket ni mu no wo mu ni adwuma wo mo ye wo mo nsoso na wo mu twi okada yi pa nti kom de ba be 18 from 18 to be 27 na seka eno soso beboa so ye hwede ye empagefo no se wo ti committee ene kodi sa adwuma yi so mo be consider na ye hunu ehwa akwan sije na ni ma ya no obeka ya CTDC ICT contract bi na be $1 million no mo chese mu ewo wrem ene ade a ekoba se hwehwemu enkoso no se adabokrate igbo amane se nya MPP abreso na sa contract o mo de mayo o mo chese 2012 and as $1 million ICT contract from the maye into you dubious na hwehwemu ekoma mo bi for the ni mu se MPP abreso and as a contract no mo de maye ti the new publisher abo ho amane na edanchen so a esame no eka say no the Ghanaian publisher so ewo ha na ukọ awin na mo chese manhene awin registrar and ya charge no ese kronobo bi ho sensem ne ho akwakodim ya ebo ho amane ewo de bokrate ni fa etusu enum na attorney general and director say nana beyeman beyeman na sesi ya yekase tanokwa bembui yosusumi ensa ono na yekase woye awin manhene title no just done so and I granted back Isaiah Kwansa no registrar can registrar a win traditional council the quadra bomb say omo aviade into the say na sebno ekoso and na ya bo mo conspiracy and forgery per sections 23 clause 1 124 near de no charges ni nyina en say yesika sem ehon hye bia ase antototo ye ene ade ene authorize omo ekokoye muko be bank account bi a we traditional council ni din no mde ko bi account no ekowi achi ehon sema kwakoye bebre no a ya ehwehwemu akoda di se check 150,000 Ghana cedi ya na ye council ne dia no na mde ko tum ehon sema kwakoye bebre ti do bokrata yi abo ho amane osaka na wakenkan bi amame na Samuel Bugina Ponso eno mo chese wa petition diplomatic call no eso mo emoa no mo nye hwehwemu emfa cocaine allegations a enna mu eni wiemhye bi ebegina Ghana wiemhye gina bi no ebe ne na mu na Land Garden sensem so ene abebo Zoom Lion oti so na Zoom Lion den krata babonte chese wo mu nim ho hye wo mu eni Land Garden efo eni twaka bia the Ghanaian publisher abo emu amane na the news center ewo ha Abugina po enka to de akwa diplomatic community say wo mo meboa enye hwehwemu no eda ha na kata bia si general me hu ye I was so happy say ba ne panyifo ni bia wo mo atwam 60 years na wo so koma ho megemu na foforo so ba ye adwuma na de bia so aban ISD amana contract oguso ye adwuma obi e di 70 69 no oguso te ho ye adwuma mampani che say no more just for retirees it 60 years aso akone kotena fie afoforo wachi wo mo enye eno mo den krata ba mampani aka ho asem na asem twofo miensa ena wo mo echese afiwe abosome miensa edikan no ya aban na chi wo mo ene wo mo hwehwemu bi wo mo eye no eno no yera okatachi afifa mensa Gordon Asarbedi akon ena Prosper Agbanyega ensajofo miensa ni wo mo asese no ene eye ene se OSP efre wo mo na national security efre wo mo meyi nsema no mo meye we eno ena the news center aka wo mo ho asem ewo ha sije mede wo ekọ enimu a
yen hwe the inquisitor the workata eni amane a ebo e wo ha na omo chese TDC ensase omo MPP abanye etwamu isije omo tono left right center TDC nsase na allocatees no omo chese yetimi atresi e bia samampom nyina ne yeton sase wo ho nti ye no na the inquisitor ebo ho amane GBC enomo so chese ba no ye important environment na womo asisudua chese womo beboa abo ho ban ye mining na ye entume enkoka nti eno so no da obokrati abo ho amane extensively de omo eka ne adwuma womo eye Ridge Hospital yoko ejina womo so dendenden dwimu de bia akoso corruption bia ekoso honom no nhihwemu ekoso Reverend Dr. Ralph ama medical director wo Greater Accra Regional Hospital chese womo echisu womo pa ewo honom a nhihwemu ekoso Zoom Lion so eguso ba amane se woni Langas asem ka eni twaka bia sije da bokata yi abo eno so ho amane na the daily gist ewo ha say Chief Justice Nano Joda and attend this amampane de man so fana no yi emra Ghana for me and subject petition abre no say omo enyi no na omo chese wa file ne response e de ko pepepe ya se no asem bisaka sia the daily gist ebisa ne say why na ebe replace Chief Justice as what is Chief Justice no ye be cast one ten and chain na hwehwemu nkoso into no ebisa say why na ebe replace no ye se lobbying ashase den e wo hono ma delegates e ka ho asem na ye se spy chief kwabena adubuahen and na finally ye se was secure bail na the worker yi ebo e ho amane e wo ha na CJ Reverend Ntim Fojo eso de nkebe ya nhihwemu na ebekoso wasako ken allegations no ensese kokoye Narcotics Control Commission ya ban na appointment ko ho ensese kokoye National Security ya ban na appointment ko ho e wo se ye omo ye forensic audit ye pan krankra bi no mo ye san nhihwemu no eno na bema outcome no adini na adi adanse pefese bibi ho na se bibi ni ho most especially self Felix Kwachi ofosu ababeka say papa na ye trofo bibi ni ho no yesa aban mu foni na betumi akomba nkrum to sade koma sa aban ni na so no anya hwehwemu a na wa woni ba bia de beba beto abonten into mo quality hwehwemu na bekoso no enkonkon ya ankrankra ne hunnim na wo mo enye sa hwehwemu no da bokata emu amane na yesi ADC mampania be de achi dada ni ADC fie na usha CCTV abeto abonten a CJ action movie action movie no mo chese soldiers a ekita tuo ekwa no me makoma kwaduasa the daily gist abo ho amane e wo ha won saka kenkan bi emame na opios e ho sensem ani mu amane no Professor JB Asare kane chief psychiatrist na CJ o chese yadro bi a abesai oman no emabun ne gusu nso a esai oman no mapun ntimpanyi fomfom nan ensifom na wo munyemu ehwehwemu yi pa ema pepepe yo enko ba bia enro no wo mo ekrafridi ba wo mo kra de ba be ye wo bra FDA ema kwan be wura Ghana no wo si abambofo wo mo emomani ena ho sije da bokrata no ne nsema dia ba bi ena mabobo so ama no em se san wi na me de birthdays no atwaso adarom samum na mfisa de twaso preko sanke wi ananke akoshine when I say ka yekoye ni mu anisa